samo slovenski. I ove nedelje, posle 2 reprize koje ste gledali zbog mojih obaveza u bratskoj nam zemlji Grčkoj, gde sam imao niz susreta sa tamošnjim predstavnicima crkve i naravno vlasti, gde smo govorili o tome da Kosovo nikada ne treba biti primljeno, ta lažna država Kosovo u UNESCO, jer Albanci i dalje pritiskaju sa svih strana, pogotovo grčki narod i grčku državu, zbog toga što je važna, dakle, i suštinska stvar da Grci tome daju zeleno svetlo, ne samo zbog Grčke kao Grčke, već zbog onoga što Grčka u suštini ima. To je da je jedna od temelja hrišćanstva i pravoslavlja u suštini. Danas razgovaram ponovo po 3. put u našoj emisiji sa mojim dragim saborcem, mogu tako da kažem, na putu istine i pravde i istinskih vrednosti, Miroslavom Parovićem, predsjednikom Narodno-slobodarskog pokreta, dakle stranke, Narodni slobodarski pokret. I teme su, ja volim da kažem, raznolike danas. Dakle, od toga kako mi kao mladi gledamo na izbor nove premijerke, koja je pripadnica, javno se deklariše kao pripadnica lezbejske, te gej, LGBT populacije, do nekih vaših novih političkih koraka u društvu, nekih promjena koje se, dakle, dešavaju vezano za vaše političko delovanje, zajedno sa vašim saveznicima unutar Narodno-slobodarskog pokreta. Miroslave, pomaže Bog i dobro nam došao. Bog ti pomogao i hvala opet na pozivu. Kako, Miroslave, ti, moram to da te pitam na početku, kako komentarišeš novu našu mandatarku za sastav vlade Srbije? Da li ti je drago u duši i srcu što je ona to što jeste i što se javno izjašnjava? Pa iskren da budem, ja sam razočaran izborom, ne zato što je ona pripadnica hrvatskog naroda sa jedne strane ili LGBT populacije sa druge strane. Dakle, to je nešto što nije dominantna odrednica ljudi, sem ukoliko naravno to ne stavljaju u prvi plan i pokušavaju da preko toga sebi izbore neka prava veća od nas drugih koji ta prava nemamo. Međutim, sa druge strane, ono što je meni mnogo značajnije apropo izbora Ane Brnabić kao, sada se može reći, već izvesno premijerke države Srbije, jeste da je to, po mom mišljenju, jedna vrsta popuštanja zapadnom pritisku na državu Srbiju. Jer Srbija očigledno izložena ozbiljnom pritisku sa raznih strana. NATO pakt je u ozbiljnoj ofanzivi trenutno, ne samo u Srbiji, nego u čitavom regionu. Dakle, ekspresni prijem Crne Gore, sada ova ekspresna priča oko Makedonije, pomenuo si u uvodu da si bio u Grčkoj, dakle, iće se ovoj godini očigledno na promjenu imena države Makedonije kako bi ona mogla brzo da uđe u NATO pakt. Priča oko Velike Albanije i ceo taj projekat koji je na jedan vulgaran način ponovo započet, odnosno kome je na jedan vulgaran način ponovo dato toliko i medijskog i svakog drugog prostora, govore da NATO pakt pokušava da ovaj region zatvori i da ga stavi pod potpunu kontrolu sa jedne strane. Sa druge strane, očigledno je Vučić posegao onda za jednim manervom da predloži Anu Brnabić kako bi pokušao da makar u jednom delu umilostivi taj NATO deo, kako bi mogao da, ja bih rekao, kupi jedno vreme. To je moja pretpostavka. I ja tu negde povlačim paralele sa onim pokušajem Slobodana Miloševića 1992. godine da imenuje Milana Panića za premijera. Sećate se, odnosno ti ja smo mlađi, ali to jeste već sad istorijski fakat. Dakle, Milošević je 1992. godine negde u junu, zajedno sa Dobricom Ćosićem tada, imenovao Milana Panića, američkog državljanina, američkog biznismena koji je sav novac imao na zapadu, odnosno u Americi. Dakle, njegova kompanija je tamo i ICN i zasnovana i funkcionisala dugi niz godina. I on je doveden, i to je bilo tad i predstavljeno našoj javnosti, kao neko ko ume i ko će moći da pregovara sa tim zapadnim svetom. To je, podsjetit ću, još bio period pada komunizma svugde u Evropi i tako dalje i tako dalje. I simbolički tada Jugoslavija, ta SRJ, je imala možda i najradikalniji otklon od komunizma, imajući u vidu da smo postavili tada direktno američkog državljanina i to biznismena, milionera sa zapada.
I šta se desilo? Nismo uspjeli da kupimo ni jedan jedini dan, a kamoli da kupimo Amerikance, izbegnemo rat i tako dalje i tako dalje. I Milan Panić je vrlo brzo postao ono što je i bio projektovan da bude opozicioni lider i sećamo se koliko je bilo problema posle toga i to u sred rata koji je Srbija vodila, odnosno koji je srpski narod vodio na teritoriji bivše Jugoslavije. Ja mislim da će se slično i ovo završiti. Naravno, nadam se da se neće završiti ratom. Nema te vrste opasnosti. Međutim, siguran sam da Ana Brnabić neće biti deo bilo kakvog rešenja. Ana Brnabić je za mene kao ličnost potpuno nevažna. Ja ne vidim neka njena dostignuća u bilo kojoj oblasti života. Ona je jedan u nizu srednjih menadžera, ništa specijalno. Dakle, nema njenog doprinosa ni na domaćoj, ni regionalnoj, ni međunarodnoj sceni u poslu kome se ona inicijalno bavi. Dakle, ona nije ekspert i ona to ne može biti jer nije se dokazala toliko u struci. Ona je, dakle, očigledno deo jedne lobističke grupe koja je za nju izrazito radila. 1.000.000 dnevnih novina snimali naslove: ako Brnabićka ne bude, bit će propast sveta. Mislim da će se to završiti jednom ozbiljnom političkom krizom i to vrlo brzom i mislim da će, sad bih rekao i nažalost, iako ja spadam u opozicione političare, pritom van parlamentarna stranka, kojoj izbori parlamentarni odgovaraju, jer će opet moći da imam šansu da uđem u parlament. Međutim, ja mislim da Srbiji u ovom momentu nisu dobri još jedni vanredni izbori, jer to otvara prostor za destabilizaciju unutrašnjih prilika. Međutim, ovakav izbor, a to reakcija javnosti već jasno pokazuje, dakle, Ana Brnabić neće biti deo bilo kakvog rešenja. Naprotiv, Ana Brnabić će biti deo novih problema, nove destabilizacije političke i ja lično očekujem da će budući parlamentarni izbori biti zajedno sa beogradskim, sad da li krajem ove godine ili početkom naredne, to ćemo videti, ali mislim da je sam izbor će biti uvod u novu političku destabilizaciju, odnosno praktično mi sad možemo reći da umjesto stabilne države imamo stabilnu, nestabilnu političku situaciju. A kako komentarišeš deo? Ja sam zaista pratio rad Ane Brnabić onda kada su poslednjih meseci počeli da je favorizuju po medijima. Poslednjih par meseci je bila izuzetno prisutna, dakle manje više i u štampanim i u elektronskim medijima. Ona je posetila spomen sobu, ne znam da li si to ispratio, spomen sobu, dakle kosmetske žrtve u zgradi Beograđanke, gde se poklonila srpskim žrtvama i ostalim nealbanskim žrtvama i kazala zaista da je Kosovo sastavni i Metohija sastavni deo Srbije, da će se posvetiti kao ministar tim žrtvama, dakle borbi za istinu o tim žrtvama, kao i nekim tim tradicionalnim vrednostima. Sretala se čak i sa nekim našim crkvenim velikodostojnicima, ukazala tu vrstu časti. Nešto i nije baš, neću da kažem preterano, ali imala je samo jedan susret sa onim predstavnicima LGBT populacije. Jedan susret. Nikada nije u javnosti eksponirala to svoje opredeljenje, osim ono na početku kada je se javno izjasnila i kazala da je ovog po meni nastranog i bolesnog seksualnog opredeljenja, jer podsjećate da seksualno opredeljenje nije ljudsko pravo, to je privatna stvar. Dakle, svakog... Ali je naravno svedeno na priču o ljudskim pravima. To je. Kako komentarišeš te njene postupke? Pa ona je očigledno iz tog centra koji je i gurao ka tome da bude mandatarka za sastav vlade Srbije, bila pripremana i gurana u pravcu da makar nekim potezom ne dovede do negativnog odijuma. Dakle, to je logična stvar, jer ako ste nekoga planirali da postane premijer Srbije, onda ste morali da ga provedete kroz sve ključne tačke naše politike i našeg identiteta. Ne zaboravite da je postojala priča da je kao iz crkve ide napad na nju, da je ne prihvataju i tako dalje, pa to je sve u stvari bila uvertira u to da ipak crkva kaže da se ona ne meša u unutra političke stvari, jer to ti kao teolog dobro znaš, dakle da ni u jednoj zemlji, pa čak ni u Grčkoj, gde je crkva možda i ponajača od svih zemalja, pa nema tog direktnog i na taj način direktnog upliva u, da kažem, to što predstavlja svetovnu vlast. Dakle, i crkva je tako i reagovala. Ništa drugo nije ni mogla da kaže. Mislim, zamislite sad kad bi crkva određivali da li može žena, da li može muškarac, da li može neoženjen, dakle ne bi
Nije to normalno. I svi oni koji su očekivali sada će crkva da se uključi u dnevnu politiku osuđujući ovog ili onog premijera, mislim, pogrešno su očekivali. Dakle, nju su na dobar način pripremali medijski, pre svega, da ona može da bude neko ko uzima tu poziciju. Međutim, za mene nije ključna stvar to, kažem, koja je ona opredeljenja ili koja je nacija. To je najmanji problem. Veći je problem to što je ta lobistička grupa koja je nju gurala sve vreme i do mesta ministarke i kasnije od nje pravila kandidata i sada već novog mandatara za sastav vlade, da ta grupa je sa one strane sveta ili iz onog dela i onih organizacija koja mislim da ne rade nikako na dobrobit Srba i srpskog naroda i na dobrobit Srbije kao države. To su iste one grupe koje su dovele Zorana Zajeva na vlast, koje održavaju Mila Đukanovića na vlasti, koji negde potpiruju velikoalbansku ideju na Balkanu. To je ta grupa. Ali kad smo kod Zorana Zajeva, dobro si se dotakao te teme. Ja sam imao priliku iskreno da se vidim sa gospodinom Zajevom. Dakle, imao sam priliku da razgovaram sa njim u Skoplju i iskreno nisam mogao, pa ne želim da branim bilo koga, da se razumemo, dakle, niti Zajeva, niti ovu drugu vlast koja je predstavnike ove druge, sada već opozicije u Makedoniji, koja je, sećaš se, priznala među prvima nezavisno Kosovo, glasala za UNESCO, dakle, apsolutno nam nisu bili prijatelji ni oni, ni po kojoj osnovi. Ali gospodin Zajev mi je lično kazao da će, i to je ispunio sada, dakle, kazao mi je da će dati slobodu Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Makedoniji, Ohridskoj arhijepiskopiji. Sećaš se da su ih sramno progonili na sve načine tamo. Dakle, te naše vladike. I evo, pre nekoliko dana su povučene sve optužnice protiv tih srpskih episkopa. Dakle, to je jedna stvar. On je davao izjave da će želeti saradnju sa Srbijom kao bratskom državom, Srbima kao bratskim narodom. Po čemu po tebi sada imaju utemeljenje, dakle, ove optužbe na njegov račun da je on predstavnik ovog ili onog, ako imamo u vidu da su i ti isti sadašnja opozicija, dakle, ti isti lideri, 10 godina bili u vlasti sa tim istim albanskim partijama za koje sada optužuju da su ove ili one. Sadašnji predsjednik parlamenta je bio ministar policije u vladi Makedonije. Dakle, po čemu, ako smo kod Zajeva, po tvom mišljenju, možemo da damo sud da je on možda loše rešenje po balkanske odnose, po odnose Srbije i Makedonije, kako se to predstavljalo u našim medijima? Dakle, svako vreme ima svoje osobenosti. Kao ova priča oko Brnabićke. Isto tako je i priča oko Zorana Zajeva. Činjenica je da je pre svega Amerika, odnosno NATO pakt, negde pre 2,5 godine iz nekog razloga odlučili da demontiraju Gruevskog. Razlog bi mogao da se traži u činjenici da je negde Gruevski u jednom momentu deo svoje politike okrenuo i ka Rusiji. Odnosno da je Makedoniju ostavio kao jednu vrstu otvorene zemlje, kao tranzitne zemlje od istoka ka zapadu. Slično kao što i Srbija u takvoj poziciji. Ne treba zaboraviti da se u Makedoniji nalazi dobar deo tog koridora 10 koji vodi ka konačnom i najvažnijem odredištu, to je Solun kao luka i kao centar za trgovinu međunarodnu koja je interesantna i naravno Kinezima i Evropljanima i tako dalje i tako dalje. I zbog toga je negde Gruevski, kada je odlučio, dakle, da na taj način ne prati spoljno-političku orijentaciju Amerike, koja je pre negde 2 ili 3 godine odlučila da tranzitne pravce skrene od Soluna ka severu, ka Draču. I ovaj priča Drač-Niš autoput i Drač kao ključna luka na Jadranu, odnosno Mediteranu, obzirom da je Drač na ulazu u Jadran, a pripada negde tom sklopu mediteranskom. To je dovelo do toga da je Gruevski okrenuo politiku, otvorio Makedoniju da bi put tranzitni od Istanbula, odnosno s jedne strane Soluna, sa druge strane gore ka severu bio otvoren.
A pak Zoran Zaev je pod pritiskom ovih Albanaca i Albanci su se okrenuli ka njemu. Zašto? Zato što je Zoran Zaev negde prihvatio da težište balkanskih ruta ide na ovu liniju Drač-Priština-Niš. Sad, gde je interes Srbije? Ja to posmatram i ovog Gruevskog i Zaeva iz konteksta Srbije. Srpski nacionalni interes je Solun. Srpski nacionalni interes nije Drač. Iz mnoštva razloga. Prvo zato što je Solun luka koju će kupiti Kinezi, a mi imamo ozbiljne kineske investicije na nivou Srbije. I to je Kinezima važan put. Drugo, Nemcima je to važan put. Treće, Rusima je to važan put. Drač je bitan samo Amerikancima jer ga oni potpuno kontrolišu. Moja logika, uvek je bolje imati disperziju nego biti pod pritiskom samo jedne, odnosno pod šapom samo jedne strane. Balkan ima problem u ovom momentu, zato što se vodi ozbiljan rat između NATO-a sa jedne strane i ja ću reći možda paradoksalnu stvar sada, Evrope sa druge strane. Jer Evropa i NATO, odnosno Evropska unija i NATO, više nisu toliko homogeni. To više nije znak jednakosti. I to Srbima savršeno odgovara. Jer konačno otvara manevarski prostor za delanje. Zato NATO pakt, nezavisno od Evropske unije sada, užurbano radi na zatvaranju svih ruta. Zato vam je Crna Gora ušla u NATO mimo svake logike. 1800 vojnika crnogorskih, pa toliko imate Crnogoraca koji u ovom momentu traže ovde parking mesto. Cela vojska broji 1800 pripadnika. Bez oružja, bez bilo čega, oni ulaze u NATO pakt. Kao ravnopravna članica, nije nego. I to po užurbanom procesu. Isto tako Makedonija, podeljena zemlja, posvađena zemlja, zemlja gotovo na ivici građanskog rata, sa sporom oko imena, sve moguće, u godinu dana rešavaju. Dovode Zaeva na vlast i za godinu dana menjaju ime. Dakle, užurbano NATO pakt zatvara rutu i kaže ne. Naš interes je interes NATO pakta. Drač kao luka, sve drugo gasimo i primoravamo sve druge narode da budu povezani na to. I samim tim smo primorani svi da budemo pod direktnom kontrolom Amerikanaca. Nama to nije interes. Mi kažemo, čekaj ljudi, nama je evropski interes prvi. Zašto? Pa zato što mi nemamo razmenu sa Amerikancima, niti možemo da imamo. Zato što su nas Amerikanci bombardovali, zato što nam je NATO strateški neprijatelj. Evropa je talac NATO-a koliko i Srbija. Ali opet mi sa Nemačkom imamo ozbiljnu ekonomsku razmenu, mi sa Rusijom imamo ozbiljnu ekonomsku razmenu, mi sa drugim evropskim narodima, tipa Mađarskom imamo ozbiljnu razmenu, sa Austrijom imamo ozbiljnu razmenu i sa regionom imamo. Znači, naš interes je evropski interes. Vrlo jasno, dakle, nama je interes da idemo u Solun, da nam bude prohodan put ka Solunu. Znači, nama je u interesu ona politika Makedonije koja to obezbeđuje. Zoran Zaev je jedna slaba politička figura. Slično kao kada je DOS došao na vlast u Srbiji. On sam, možda inicijalno, nije loš tip, čak često je Srbima bio u prošlosti naklonjeniji nego Gruevski. Obzirom da on ne vodi nacionalističku politiku, a Gruevski je negde pripadnik nacionalističke makedonske politike, što priča prema crkvi i govori. Međutim, Zoran Zaev je slab politički lider koji ne može da izbalansira interes makedonske države. I makedonska država, taj pravoslavni deo Makedonaca će vrlo brzo ući u problematiku. Zašto? Zato što 17% Albanaca sada u stvari upravlja politikom te države. I to je veliki problem. I zato sam ja negde više na stanovištu da je iz koncepta srpskog interesa, pa na kraju krajeva i naš poslanik Ivan Stojilković naginje ka strani Gruevskog, odnosno opozicija je... Jeste, ali ne smemo zaboraviti, po mom skromnom mišljenju, na to da je upravo sadašnja opozicija u Makedoniji pogazila na neki način to prijateljstvo Makedonije. Apsolutno. Glasali su prvi, među prvima za UNESCO. Kao i Crna Gora, kao i ovo. Znači, to je taj problem što... Što bi mi sada onda ulazili u nekoj velikoj meri u Srbiji? Samo iz konteksta nacionalnog interesa. Dakle, ja ti kažem, znači, Zoran Zaev, slab politički lider, pod uticajem većim Albanaca nego što je bio Gruevski i čovek koji je potpuno kao i Brnabićka prozapadni. Albanci sada imaju manji broj ministarskih mesta u vladi Makedonije. Nevažno, ali težište njihove politike je pobedilo sada. Barem je to moje mišljenje. Naravno, vreme će pokazati. Kao i za Brnabićku. Mislim, možda mi svi grešimo. Možda će ona biti genijalni premijer ove zemlje koji će nam vratiti...
ali mislim da se slažemo i ti ja da neće. Kako da bude genijalni premijer? Pa neće, ja govorim hipotetički. Zamisli ti sada nju pored srpskog patrijarha na osvećenju nekog hrama, gde dolaze porodični ljudi, majke, a zato sam ja siguran da će jako brzo u Srbiji, nažalost, biti izbori, što će otvoriti prostor za neke, kao što sam ja, šansu da uđu u parlament. Međutim, mnogo važnije i mnogo veći problem što će to otvoriti prostor za razne mešetare, za destabilizaciju unutrašnjih prilika. Ja mislim da Aleksandar Vučić već posle predloga da Ana Brnabić bude premijer, da je drastično umanjio nivo podrške u narodu. Ja to svaki dan pratim i na društvenim mrežama i negde u razgovoru s običnim ljudima. Dakle, ljudi to, iako nam je društvo politički atrofiralo, ali su zaista na nivou arhetipa loše doživjeli. Možda mi govorimo jeres, opet kažem, možda je Ana Brnabić kao čovek kvalitetna, međutim ovde ne pričamo o ljudskim kvalitetima, ovde pričamo o političkoj simbolici. Politička simbolika je, stavimo na stranu pripadnost LGBT populaciji ili hrvatskom narodu, potpuno nevažno. Mnogo važnija stvar, dakle, to da je ona protagonista jedne priče koja ni na koji način ne balansira politiku u Srbiji. Čak naprotiv, skreće drastično ka jednoj strani. I već sada vidjet ćemo prve izazove. To je humanitarni centar u Nišu. Da li će ili neće dobiti status diplomatskog centra? Ako dobije, to je jedna dimenzija. Ako ne dobije, to znači da je Ana Brnabić dovedena da Niš ne bi dobio taj status, da humanitarni centar u Nišu ne bi dobio taj status. Vidjet ćemo šta će biti s isporukom migova. Da li dolaze ili ne dolaze. Vraćam se na početak priče. Slobodan Milošević i Dobrica Ćosić su verovatno iz najboljih namera 1992. godine Milana Panića imenovali na mesto premijera Jugoslavije. I sa time nisu dobili ništa, čak naprotiv napravili su problem. Dakle, nekada iz najboljih namera, čak evo kad se trudim da zamislim zbog čega je Aleksandar Vučić predložio Anu Brnabić, po mom dubokom razlogu, bez ikakvog razloga za mesto, po mom dubokom mišljenju, bez ikakvog razloga na mesto premijera. Dakle, ako mu je ideja da kupi 6 meseci ili godinu dana mira, stabilnosti, da smanji politički pritisak, primer Milana Panića govori da to neće moći. Jer ipak Milan Panić je veća ličnost od Ane Brnabić. Milioner, američki državljanin, čovek koji je imao tada ozbiljne veze i nije uspeo, čak i da imao najbolju nameru, nije uspeo da napravi ništa korisno. Rat je počeo, rat se rasplansao pod njegovim, dok je on bio mandatar i u Bosni i u Hrvatskoj i na nivou cele tadašnje bivše Jugoslavije. Dakle, primer Milana Panića meni govori da Ana Brnabić nije dobro rešenje. Uvodi nas u političku krizu, nije deo rešenja, deo je problema. Što se tiče regiona, to što ubrzano države ulaze u NATO, uključivši Makedoniju, meni govori da to nije dobro. Svako ko je podlegao pritisku NATO-a i ušao sada u NATO, se svrstao jasno na stranu ne sad više antiruske priče, nego antievropske priče. Jer ja moram da građanima kažem još jednu stvar koju verovatno oni previđaju, misleći da su ulogi unapred zacrtane na vijek vijekova. Angela Merkel je pre manje od mesec dana u Minhenu u svom govoru rekla istorijski važnu stvar, da Evropa više nije jednako Amerika i Velika Britanija, odnosno da Evropa više nema prijatelje u Velikoj Britaniji i Americi. Dakle, Angela Merkel kao de facto lider Evropske unije, tako je. Ona je rekla da Evropa počinje da gradi politiku nezavisno od NATO pakta. Tu vam je odgovor zašto je NATO pakt ubrzao procese prijema ovih država. I dakle, danas ko se približava NATO paktu, taj nije antiruski, nego antievropski, pa samim tim i antiruski. Vi sada imate, pa mi se nalazimo u predvorju priče o zajedničkoj bezbednosnoj politici na nivou čitave Evrope, što je pandan NATO-u. Dakle, mi smo sada na pragu toga da Evropa pokušava da pravi čak i svoje oružane snage da bi se branila upravo od islamskog terorizma, od šitarske mafije i od svega onoga što je u službi NATO pakta. I vi kada to imate, vi danas destabilišete političke prilike i vi danas
Umjesto da se čvrsto ukopavamo u neutralnost, da bismo mogli da pregovaramo oko te nove evropske bezbednostne politike. Jer u njoj će s jedne strane svakako morati Rusija da bude. Jer Evropa ne može da se odbrani i ne može da obezbedi bezbednost na visokom nivou bez Rusije. Ako nema NATO pakt, a Angela Merkel je rekla da, što bi rekli NATO pakt, auf Wiedersehen. Posle te njene najave se otvorila ponovna priča o izgradnji Južnog toka. Dakle, sada se dešavaju geopolitički lomovi. I mi sada imenujemo Anu Brnabić kao protagonistu NATO politike. To nije dobro i neće Vučiću proći to. Imaćemo političku krizu i, nažalost, mislim da će on biti najveću štetu će upravo izvući Vučić iz te političke krize, kao što i Milošević najveću štetu izvukao iz avanture sa imenovanjem Milana Panića. Ako već govorimo o novim geopolitičkim odnosima i pozicioniranju Srbije u tom smislu, ti si nedavno pratio izbore u Francuskoj, izbore za predsjednika Francuske, tako? Bili ste, delegacija Narodno-slobodarskog pokreta je bila na visokom nivou tamo primljena u jednom od tabora, dakle kod jedne kandidatkinje za predsjednika Francuske. Možeš li nam prenijeti kako je to izgledalo? Šta ste tamo razgovarali? Kako je izgledao taj izborni dan tamo? Pa mogu da prenesem i svežije utiske. Ja se pre par dana vratio iz Strasbura, iz Evropskog parlamenta. Upravo je bila i rasprava o Srbiji tada, vezano za otvaranje ovih poglavlja za Evropsku uniju i tako dalje i tako dalje. Po kuloarima, pa kao i u toj kampanji koju je vodila Marine Le Pen, mi je podržavali i negde pomagali koliko smo mogli, naravno, sa naše strane. Po kuloarima ide ta priča upravo da se evropska politika prestrojava. Evropska politika se već danas drastično razlikuje nego li što je ona bila pre samo godinu dana. Dakle, drastično. Posebno posle te izjave Angele Merkel. Jer čak i kad ste opozicija Angeli Merkel, mislim opozicija, ne možemo mi iz Srbije da budemo opozicija ili pozicija u Nemačkoj ili Francuskoj, ali ukoliko se ne slažete s Angelom Merkel, kao što ja nisam neki fan njen, ali ne mogu da ne kažem da je ona de facto lider Evropske unije. To je faktički je najjača politička figura tamo. Kada najjača politička figura izjavi to što sam vam rekao, dakle da Amerika i Velika Britanija više nisu prijatelji Evrope, to onda je jasno da se na nivou te zapadne Evrope, odnosno Evropske unije, dešavaju ozbiljna prestrojavanja. To ne može bez određenih dogovora sa Rusijom. Zapadna Evropa ne može da postoji bez svog istočnog dela, to je bez Rusije, zbog resursa, zbog bezbednosti, zbog svega drugoga. Srbija, odnosno Balkan, se nalaze na ruti tog puta saradnje. Srbija je jedina neutralna država na tom putu. Srbija je jedina država u kojoj je moguća ta vrsta saradnje. Na kraju, Srbija je kulturološki jedina država koja razume i zapadnu i istočnu kulturu, zato što baštinimo obe. Znači, mi kao takvi ili ćemo biti prve žrtve tog novog prestrojavanja između NATO-a i Evrope, slično kao što smo bili u Drugom svetskom ratu, ili ćemo biti veliki pobednici u toj igri, odnosno dobit ćemo satisfakciju i dobit ćemo stabilnu, mirnu i ekonomski prosperitetnu zemlju. Dakle, to sad zavisi od naših unutrašnjih elita. Kako se postaviti u tom pogledu? Sada se postaviti sa ozbiljnim otporom NATO-u da uđe ovde. On je već ušao 2000. godine, ali mi sada moramo svim snagama, svim vezama, tvojim, mojim, Vučićevim, Dačićevim, od svakoga ko se u politikom u Srbiji bavi, da smanjimo pritisak i da sprečimo dodatni upliv NATO-a ili, što bi najgore bilo, da sprečimo ulazak Srbije u NATO pakt, što nije isključeno sada kada Makedonija uđe. Jer oni će sada nama šta pričati? Pričat će nam, vi ste ugroženi. Vi ste u opasnosti. Od Albanaca, od terorista, od ovoga, od onoga. Jedini način da se spasite, pošto ste u okruženju NATO pakta, je da uđete u NATO pakt. To će nam sada pričati NATO. I da zaboravimo na Milicu Rakić. Naravno, to se podrazumeva. Hiljade i hiljade naših žrtava sa svih strana. To će vam sada biti jedna od dominantnih politika u Srbiji. Na svima nama koji smo protiv toga je da se tome suprotstavimo, ali više se tome ne može suprotstaviti samo kroz to, sad više nije ni patriotsko busanje u grudi u kafani, nego lajkovima ili komentarima na Facebooku. Dakle, to više ne može tako.
Politika se ne vodi logikom sad ćemo mi odjednom ujutru ustanemo, skupimo 1 milion ljudi, preuzmemo vlast. Pa nema ništa od toga. Da se razumemo, pa NATO pakt ovde više kontroliše opoziciju nego poziciju. Nažalost. Odnosno, kontroliše i jedno i drugo. Znači, mi sada moramo da budemo pametni. Mi sada moramo, kada se već otvorila mogućnost da se priča o evropskoj bezbednosnoj politici, ajde da pričamo o evropskoj bezbednosnoj politici. Ajde da Srbija sada, kao država koja je realno na granici problema, jer evropski problem nije Srbija. Evropski problem jeste Velika Albanija. Američki projekat Velike Albanije danas je ozbiljan problem za Evropu. Islamski teroristi i balkanska ruta koja je pogodna za dolazak terorista, ogroman problem za Evropu. Znači, manji možda problem za Srbiju nego za Nemačku i za Francusku. Dakle, mi se nalazimo na granici problema. Da li ćemo biti pojedeni? Da li će one pretnje da će nam Šiptari uzeti Niš biti valorizovane? To sad zavisi od nas. Ako napravimo kvalitetne dogovore, gde ćemo mi jasno reći, mi hoćemo da branimo Srbiju, samim tim naravno da branimo i Evropu, obzirom da smo mi na granici problema, ponavljam. Znači, nama je problem već na ulaznim vratima. Šiptari, ti dobro to znaš, oni su organizovani, bogati, švercuju drogom, oružjem, naoružani. Oni bi, pa ne zaboravi da se i enklave naše na Kosovu i Metohiji graniče sa Makedonijom. Apsolutno. Pa su napadi izvedeni u mojoj Vitini baš zato što se graniči. Tako. Teroristi znači, ulazili iz Makedonije. Mi smo na granici problema, ne Srbije, Evrope. Znači, mi možemo da se uklopimo u šire dogovore, ali konačno da te dogovore vodimo tako da budu na korist nama. Kako ćemo da ih vodimo, nastavljamo nakon kratkog reklamnog bloka. Nastavljamo sa emisijom. Generalni pokrovitelj i dalje je RD Inženjering Požarevac. Premijera emisije sredom 22:30. Reprizni termini su subotom i nedeljom od 18 časova. Sve više onih koji nas prate i dalje. Ja sam Miloš Stojković, teolog i verski komentator. Moj vaš današnji gost, večerašnji gost jeste Miroslav Pavlović, najmlađi politički lider još uvek u Srbiji, moram to da kažem, i predsjednik Narodnog slobodarskog pokreta. Miroslave, stali smo kod tih prestrojavanja, dakle, gde ćemo mi, kako da se odbranimo? Pa od naše elite, pre svega političke, naravno i svake druge, kulturne, sportske, naučne, verske i tako dalje, zavisi da li ćemo mi u ovoj složenoj igri. Dakle, kada mi treba da kažemo, ljudi, mi smo ugroženi bezbednosno. Ako ostanemo u poziciji kao je danas, ni tamo ni vamo, onda ćemo imati problem sa obe strane. Ukoliko čvrsto se ukopamo u poziciji vojne neutralnosti, što je sada kratkoročno jako bitno, sa idejom da pregovaramo o zajedničkoj bezbednosnoj evropskoj politici. Tako da zajedničkim snagama i Nemci, i Srbi, i Mađari, i Francuzi, naravno i Rusi, branimo Evropu. Naravno, braneći sebe. Jer znate, mi sad, znate šta vi imate tendenciju u srpskom narodu? Da kažu, pa šta mene briga za Nemačko? A nije ni mene briga, kao što nije ni njih briga za nas. Međutim, šta vam je logika zajedničkog interesa? Da bi terorista došao do Nemačke, on mora da pređe preko Srbije, obzirom da mu ruta prolazi preko Srbije. Da bi šiptarska mafija došla do Nemačke ili Francuske, ona mora da pređe preko Srbije, ali ruta jedina ide preko Srbije. Da bi beli džihad iz Bosne došao do Nemačke i zapadne Evrope, on mora da pređe preko Srbije ili Republike Srpske, što je meni svejedno. Dakle, mi se prosto nalazimo na granici. Kao što je nekad kada je Turska kretala, Osmansko carstvo, u ekspanziju prema Evropi, pa ona nije mogla da dođe na drugi način nego da pređe preko teritorije Srbije. I mi nismo mogli da kažemo nas baš briga za to, jer prelaze preko naše teritorije. Ugrožavaju i nas. Dakle, mi konačno moramo da sebe definišemo gde se nalazimo. A mi se nalazimo u Evropi, mi smo evropski narod, stari evropski narod, stara pravoslavna hrišćanska civilizacija. To nam je definicija. Mi se danas možemo braniti od nečega što je podjednako protivnik i Srbima, i Nemcima, i Rusima, i Francuzima, i Mađarima, svima, tako što ćemo zajednički delovati. NATO pakt nam je zajednički protivnik, njegovi
satrapi, njegovo oružje u rukama, nisu više samo avioni, tomahavci i ostalo. Ne, mnogo više su im oružje. Beli džihad, teroristi sa Bliskog istoka i šiptarska, delom crnogorska mafija. To su njihova oružja kojim oni jedu suverenitet Srbije kako bi preko naše teritorije nesmetano izvozili oružje, ljude, organe i sve ono što rade već dugi niz godina unazad. Naravno, njihov krajnji cilj je Zapadna Evropa. Zašto Zapadna Evropa? Zato što tamo imaju svoj veliki interes, upravo zato što ta Zapadna Evropa pokušava se iščupa iz njihovog zagrlja. Dakle, na tom nivou se politika danas mora voditi. I danas će bezbednosna priča pojesti sve druge priče. Jer znate, vi kad ste ugroženi, ti to dobro znaš, obzirom da dolaziš iz područja koje je ugroženo, i ti možeš da budeš ekspert, da odeš da držiš predavanja na bilo kojoj školi bezbednosti u Nemačkoj, Francuskoj, bilo gde. Pa ti imaš slično iskustvo, dakle oni nemaju ni 100 godina, nisu ratovali ni sa kim. Ne znaju šta znači ta vrsta terorističkih akata. Ti to znaš, ti si sa time živio, pa mi sa time živimo svaki dan. Mi to znamo i razumemo. Nažalost, deo srpske opozicije ne živi sa tim. Pa ne žive zato što nije ne odlazio razumevaju. u enklave kao ti i vaši saborci na prostoru Kosova i Metohije, ali su zato dali sebi za pravo da govore Srbima: izađite, ne izađite na izbore, uradite ovo, uradite ono. A to je to razumevanje politike. Kao što ti, ako se isključiš iz političkog života, primjer izbora na Kosovu i Metohiji, dakle, mi možemo da guslamo o Kosovu vekovima i trebamo da guslamo, zato što nam se na taj način ono čuva u kolektivnom sećanju i u kulturološkom, pa i u genetskom kodu. Ali realna politika podrazumeva da ti svakodnevno radiš da zaštitiš svoje stanovništvo. Pa da li neko normalan misli da Srbi kada su otišli po Čarnojevićem sa prostora stare Srbije na prostor Vojvodine, pa oni Srbi koji su tamo prostali, uključivši tvoju porodicu i hiljada porodica, pa mislite da su oni tada prestali da žive? Ili su nastavili da se bave tadašnjom politikom, odnosno preživljavanjem? Pa nastavili su da se bave. Kako god je tada bilo moguće. To je Pa naravno, pa mi sve vreme treba da radimo u domenu mogućeg. Pa zamislite sad da je Čarnojević otišao i srpska elita tada i rekla: kogod na Kosovu i Metohiji sarađuje sa tada Turcima ili kogod je bio dole, taj izdajnik i tog isključujemo iz naroda. Pa mi ne bi nam ostalo ništa. Pa to je ono što sada... To znači da nam kreteni vode nacionalnu politiku. Korisni idioti vode nacionalnu politiku. Pritom ti koji, govorim na patriotski deo prvenstveno, ja se ne libim, ljudi duboko su Srbi sa Kosova i Metohije razočarani u zaista uvredljivo i neumesno ponašanje lažnog patriote Boška Obradovića. Mi dobro znamo njegove manire, te lopovske, mogu slobodno da kažem, ali su razočarani i uvređeni svi Srbi sa Kosova i Metohije da se ponovo drznuo taj čovek koji ne zna ni gde se nalazi jedna srpska enklava na prostoru Kosova i Metohije, da im govori: ako izađete na izbore, vi ste prekršili Ustav Srbije i vi se priklanjate, kako oni kažu, arbanasima tamo na prostoru Kosova i Metohije. A čovek sa 3 dece nikada neka pošalje svoje dete u srpsku enklavu na prostoru. Ma prosto mi trebamo da počnemo da razlikujemo politiku od epike. Epika je potrebna. Mitološki pristup je potreban. Ne u politici, u svakodnevnom životu. Ja se isto duboko ne slažem sa Vučićem kada on pokušava da objasni da mi treba politiku da svedemo sa nebeske na zemaljsku. Pa to se s jedne strane podrazumeva, ali nemoj da narodu skidamo iz svakodnevnog života kosovski mit kao takav. Jer kosovski mit nije politička stvar. To je samo ološ u jednom periodu iskoristio za politiku. A kad kažem ološ, onda to je 99% političke scene i danas i od pre 30 godina. Dakle, to je zlopotrebljena stvar. Dakle, mi nju ne smemo da izbacimo iz svakodnevnog života. Naprotiv, mi treba da je pojačavamo u svakodnevnom životu. Pa nama bi u školama prvi čas trebao prvacima da počinje sa pričom o Kosovu. Jer je nama priča o Kosovu dubinski, strateški, identitetska tema. Temelj za sve naše borbe svetovne. A onda dalje, ne možemo, sa druge strane, kada deca to nauče, ne možemo da im objašnjavamo da je borba za, na primjer, Trepču ili Obilić guslarska priča. Ne, to je čisto pravna, politička, ekonomska, bezbednostna tema. Borba za opstanak tih stotinak i više hiljada Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, ona je također dnevna politička stvar. To da li će glasati na izborima,
laže države Kosovo. Pa to je najmanji problem. Oni treba da ostanu kao zajednica. Pa evo uzmimo, ja stalno navodim primjer Mađara. Pa Mađari već 100 godina žive u Srbiji gotovo u neizmenjenom broju. Nisu se asimilovali. 100 godina van svoje matične države. Žive u Rumuniji milioni Mađara. U Slovačkoj milioni Mađara. Čak je, Mađarima je nekad Bratislava bila glavni grad. Njima je, dakle, deo Slovačke nešto kao što je nama Kosovo i Metohija. U nekom tom smislu vezanosti za teritoriju. Pa nisu izgubili narod. Zašto? Zato što država njihova, kroz kulturološku, identitetsku i svaku drugu politiku, podstiče narod da aktivno utiče u političkom životu zemlje u kojoj živi. Ona je povezana sa maticom. Naravno. Ali vodi politiku države u kojoj je. Pa mi treba na njih da se ugledamo. Pa zamislite vi sad kad bismo mi se podvodili politikom šupljeglavaca koji kažu i Kosovo i Metohija ko učestvuje taj izdajnik. Pa isto bi mogli da kažemo za Crnu Goru. Pa da li je Milo Đukanović bolji od Hašima Tačija? Ništa, isti su. Pa šta znači kad Srbi učestvuju na izborima u Crnoj Gori, onda su i oni izdajnici? I Crna Gora je deo Srbije po nekom patriotskom. Pa naravno, pa mi moramo narod da guramo da bude deo političkog sistema. Mi moramo da postičemo narod. Pa mi moramo da postičemo Srbe u Austriji da budu deo političkog sistema, jer na taj način mi dobijemo svoje predstavnike. Pa da li vi znate koliko vredi jedan, evo ja ću ga pomenuti, iako možda će mi zameniti što ga pominjem u emisiji, ali nema veze, Konstantin Dobrilović, čovjek koji je pripadnik Štrahijeve partije. Koliko je on potreban Srbiji, koliko je on potreban srpskom narodu. On je lični prijatelj zamenika gradonačelnika Beča, njegov šef kabineta, sada njegov kum. Pa zamislite kada bi 200.000 Srba u Beču koji živi, barem 100.000 ima pravo glasa, svi bili uz Konstantina Dobrilovića i glasali za Štrahijevu partiju. Pa mi bismo imali ozbiljan uticaj i u Beču. Shvatate? Znači, naši ljudi, evo krenite od banalne stvari, koji odlaze da žive i rade u Beču, bi mogli da imaju bolju prođu. Pa mi o tome ne razmišljamo. Dakle, niko se u Srbiji ne bavi time. Mi se teorijom bavimo više mi se bavimo, pa ne, znate čime se bave? I to demagogijom. Neuki ljudi se bave samo demagogijom. Neuki ljudi, ti demagozi, kada ja sada dođem da pričam ovde o evropskoj bezbednosnoj politici, oni će odmah da kažu, evo ga, podržava Nemce. Evo ga, pa stani bre čoveče, o čemu pričate? Pa daj da nađemo logiku nacionalnog interesa. Da vidimo gde smo, šta smo i gde želimo da završimo. Da bismo opstali. I to je, pretpostavljam da ćeš me oko toga pitati, dakle, mi smo nedavno izašli sa jednom narodnjačkom platformom. Jeste, to je ono što je moje sljedeće pitanje bilo za tebe. Dakle, formirana je na neki način i neka buduća možda koalicija, sada potpisana o zajedničko delovanje sa gospodinom Draganom Jovanovićem. Inače, ti imaš političku saradnju u aktivnostima sa Narodnom mrežom koju predvodi Vladan Glišić. Jedan od predvodnika Narodne mreže je Vladan Glišić. Tu je, dakle, Narodni slobodarski pokret sada. Vidim sada Dragan Jovanović. O čemu se radi? Pa mi smo došli na stanovište upravo, sada probam da sublimiram sve ovo što smo pričali, dakle, na stanovište da smo mi sada u podeljenoj atmosferi koja je sad još više nego ranije. Evo, ja sam probao 5 godina baveći se politikom, pokušavajući da izduvam taj ventil podela. Trudio sam se i na prethodnim izborima to da radim, prošao kako sam prošao zbog toga politički, ali ne žalim, naravno, zato što mislim da sam uticao na to da se ne pobijemo na ulicama, jer ovde se to priprema, podgreva, stalno navodi kao jedna od realnih opcija. Dakle, šta smo mi zaključili? Da je politika borbe za opstanak Srbije kao države i Srba kao naroda danas mnogo važnija od bilo kakvih ustaničkih varijanti. Jer mi danas nemamo snage za ustanak. Mi smo 804. pod Karađorđem imali snage za ustanak. Biološke, ekonomske, vojne i svake druge. Već 815. godine pod Milošem nismo imali snage za ustanak, ali smo imali snage za diplomatiju. Pa smo se bavili diplomatijom. Obrenovići nisu ratovali. 100 godina su se bavili diplomatijom. Znači, ima nečega i u diplomatiji, odnosno politici, nečega u ustanku. Mi sada nismo kadri za ustanak. Protiv koga da ustanemo? Šta, da udarimo sad mi da jurišnemo, da ubijemo naprednjaki ili naprednjaci nas? Ako je to podela u društvu, jel to sad prave? Pa to su isto naši ljudi. Znači, sad je nama vreme da se bavimo borbom za opstanak. Zato smo napravili narodnjačku platformu sličnih političkih grupacija.
Dragan Jovanović sa njegovom Boljom Srbijom, političkom strankom koja će za par dana imati svoju osnivačku skupštinu, sa jedne strane Narodna mreža, s druge strane Narodni slobodarski pokret, s treće strane. Svi mi baštinimo ideju narodnjačke politike. To je ono što je bila politika koju je predvodio Nikola Pašić u 19. veku, komunisti u 20. veku, delom socijalisti, čak delom svi pomalo, ali je zamrla ta ideja danas. Nažalost, danas narodnjačka ideja je pod pritiskom ovih mundialističkih pogleda na politiku lagano zamrla. Narodnjačka ideja je upravo to. Niti je levica, niti je desnica, nego je narodna ideja kao takva. Borba za narodni interes. I mi smo prepoznali ove tri organizacije da možemo oko nekih ključnih tačaka da se dogovorimo. Jedna tačka je zaštita bezbednosti, ovo o čemu sam pričao. Pa to je sada ključna stvar. A smeta li što je Dragan Jovanović deo vladajuće većine? Ne smeta, to sam ja i rekao na konferenciji za medije. Znači, mi smo I što će glasati verovatno za Anu Brnabić. Ali ovih 6 tačaka koji smo mi definisali je nezavisno od dnevne politike. I mi smo se dogovorili da on sa svojim kapacitetima, sa time što podržava vladu, mi što smo opozicioni, pa to ima svoju težinu s druge strane. U lokalnim samoupravama, bilo da smo opozicioni, bilo da smo na vlasti, da pokušamo tih 6 nekih tačaka koje smo definisali, da provodimo zajedno. Da pokažemo da politička platforma kao takva treba da bude osnova za nekakvo buduće objedinjavanje. Da li ćemo mi biti neka buduća koalicija? Najverovatnije. U zavisnosti od toga kad se izbori raspišu, da će biti samo ove 3 partije ili će biti 10, potpuno nevažno. Ali ćemo znati na kojim principima se okupljamo. Naši principi su, kao što sam ti rekao, ne ideja ustanak po svaku cenu, nego borba za opstanak po svaku cenu. I zato smo rekli, bezbednosna politika, pa to mora da bude zajednički imenitelj svih ljudi koji se politikom bave. Ugroženi smo od Šiptara, od crnogorske mafije, od terorističkih akata. Ugroženi smo od NATO pakta. S druge strane, male sredine u Srbiji, pa to je pogrom. Dolaziš iz male sredine iz Paraćina, ja dolazim iz male sredine. Pa, kako žive ljudi tamo? Naravno. I ono što sam sve veći animoziteti, sve veći problemi i tako dalje i tako dalje. I zato smo mi rekli, hajde da na bazi nekih ključnih političkih tačaka, borbe pre svega za suverenitet, borbe za opstanak običnog čoveka, za opstanak tu gde je rođen, tu gde živi, pa da mu se tu prinese i infrastruktura, i radno mesto, i mogućnosti koje mu rodni kraj daje. Da nemamo unutrašnji egzotus, pogotovo da nemamo egzotus ka napolje. Da probamo da vodimo aktivnu pronatalitetnu politiku. 40.000 nas se manje rodi nego što umre. Pa možemo mi da pričamo šta god hoćemo o bilo kojoj politici. Dok Albanaca ima koliko ima, dok im je prirodni priraštaj preko 6, dok su im broj godina 23, a nama 1,4 deteta po porodici i prosek godina 43, mi ćemo biti slabi. Dakle, mi moramo na biološkom nivou da se izborimo, naravno i na svim drugim nivoima, i zato smo mi rekli, neke stvari su izuzete iz dnevne politike, radimo ih zajedno bez obzira da li podržavamo vlast ili je ne podržavamo. Na trenutak, pošto smo na kraju emisije, da pomenemo i vašu tribinu koja je nedavno održana u Beogradu kao početak za kampanje za lokalne izbore u našem glavnom gradu. Održali ste nedavno tribinu. Naša kampanja je u tome atipična, imajući u vidu da smo mi možda jedna od retkih, ako ne jedina partija koja nema sedište u Beogradu. Dakle, ima ih. Partija Dragana Jovanovića ima sedište u Topoli, na primjer, Palme u Jagodini. Sada se osniva. Ali da kažem, jedna smo od retkih partija koja nema sedište u Beogradu i koja je to naravno svesno uradila i koja želi da utiče da animoziteti koji vladaju između ostatka Srbije, da tako kažem, i Beograda kao glavnog grada se smanje. Jer znate, imate tu politiku da svi tvrde da je Beograd povlašćen, da ovde ljudi bolje žive, da je ovde životni standard veći, da sve pare odlaze u Beograd. Znate već kako sve sredine okolo pričaju, često i sa pravom, da se razumemo. Ali mi od toga ne pravimo separatističku politiku. Mi smo izašli sa kampanjom Beograd je Srbija. Slično kao što je kampanja Kosovo je Srbija. Zašto smo to rekli? Zato što postoji velika potreba da se Beograd vrati na ono mesto gde on mora fizički da bude. Sem što je glavni grad, on mora da bude i centar svih kulturoloških, ekonomskih, bezbednostnih, političkih i identitetskih procesa u srpskom narodu. Dakle, podjednako Beograd mora da bude glavni grad i meni u Novom Sadu, i tebi u Paraćinu, i onom čoveku u Banja Luci, i onom čoveku u Kninu, i onom čoveku u Vitini koji je ostao. I onom čoveku u Kumanovu, i onom čoveku u Podgorici. Dakle,
Beograd mora da se vrati opet u centar onoga što ja zovem srpski kulturni prostor. I zato smo mi i pokrenuli kampanju Beograd je Srbija. I mogu reći da sam vrlo iznenađen u današnje vreme, van izbora, u letnje doba, napuniti salu beogradske opštine Novi Beograd, koja ima skoro 300 mesta. To je za mene zaista iznenađenje veliko bilo, imajući u vidu, opet kažem, da mi nemamo centralu u Beogradu i da smo prvi započeli kampanju za beogradske izbore, pa što bi rekli, ako se po jutru dan poznaje, onda bi to mogla da bude jedna dobra kampanja i naše učešće na beogradskim izborima, koje će svakako biti na ovaj ili na onaj način, u zavisnosti od toga kada se izbori budu raspisali i kada budemo videli kako će, da li će biti parlamentarnih koje ja očekujem, kao što sam rekao u prvom delu emisije, i na koji način će biti podeljena politička scena. Dakle, to što će biti doprinos naše kampanje Beograd Srbija će biti, uveren sam, nemerljiv i zbog toga sa velikim entuzijazmom ulazim u celu ovu priču. Posebno još radostan što je tu neku našu ideju su prepoznali ljudi koji nisu članovi moje partije, prosto su nam prijatelji, kao što je rukometna legenda i verovatno najbolji rukometaš Srbije svih vremena Nedeljko Jovanović, koji je takođe pozdravio skup i rekao par reči o potrebi da sport ponovo se vrati na ono mesto koje i u Beogradu i u Srbiji treba da ima. Dakle, borba za normalnu Srbiju, da time zaključim, je nešto što je ključna politička odrednica moje partije i mene lično. Boreći se za normalnu Srbiju, borite se za sve one vrednosti koje ovaj narod baštini i borite se za život običnog čoveka. Dakle, da svedemo mi politiku, ne da izbacimo mitološki deo, čak naprotiv, nego da ga stavimo u službu svakodnevnog života običnih ljudi. To je politika na kojoj počiva Miroslav Parović i Narodni slobodarski pokret. Miroslave, puno sreće u daljem radu. Naravno, vrata televizije naša, kao što znaš, su uvek otvorena, i ove naše emisije Istine i televizije Istine, kakva je naša televizija. Došli smo do kraja emisije, do gledanja, samo slovenski.